spasio me prijatelj, i to na koji način, što se urezalo u sjećanje do kraja života. Izašao iz kockarnice, legao na bombu, bilo je pred Novu godinu i sam se čula eksplozija. Kockar je isto bio, koji i ja. Sve veći bio od njega. Još gori. Ima ženu i dvoje djece, fakultetski obrazovane, veliki majstor, sve. Ali toliko se zadužio da više nije mogao to vraćati. Na livode je otišao da nekoga ne bi slučajno ozlijedio. Mogu je to i tamo napraviti. Isto, da nije čovjek bio. I srce mu je još radilo. Ja sam povrće ću ući. Užas. Neki čak nisu htjeli ni izaći iz kockarnice, ući vidjeti, a kao prijatelji. Kao prijatelji, šta se dogodilo? No, vi ste to drugačije od njih doživjeli, vi ste se tada zarekli da više nikada nećete igrati. Svi su se zarekli. Ovi uže društvo, ne, koji smo bili vezani malo, ipak tamo je po meni nekako, ajmo reći, normalniji, pošteniji i tak. I svi smo se zarekli da nećemo nikad ući u kockarnicu, da bi jedino ja, evo već, sad će biti 9. godina, jedini ja nisam ušao unutra, pola ih se ubilo, pola je umrlo, Bože, sad će to, šta se to događa, ja ne znam.